Kublai pi baro syakatup kubor jungi kedan bos ko media network. Kimat ki bakongsan mentara sengi kilong. Na kendai me ribhoi yo kem ki pulit yam bat pulit pilang kata ki tiar thma ba shirkai. Ka procession ba kanoston diocese kan long hamadan kinshi them. Da ka jing bunut kutno ka golden jubilee ka nongpo Nepali High School. Ban sedang penmi kliading sa umaushun. Tomantang ni Nepal ki kubor ki bakamnya. Hagajing Assam jingtip markeliang sharing of intelligence information between military and state police hapadang ki sentiat sipai bat ki sentiat pulit ke umyam police station bat na pilangkata outpost kila talasi bat yokem na wei ubreu ubana Mizoram ubashong basa hakandai mer ribhoi district ubalaburi yakini kitiar ya siat ki bashirkai hagieng shomjong u namar ki jing toket kidangya chaprang ki bor pulit kim shemlapan pawi ka kerteng jong uni ubreu kini kilong kita kitiar bala yokem na yeng jong uni ubreu shi hajari wei ki kuli suloi AK-47 hinyautli ki kuli suloi light machine gun 7.62 khat sautli ki kuli jong ki suloi insas 5.56 laipo khandai tli ki kuli pistol 32 wei ubom leer selang khmat wei ubom hand grenade ka wei ka teng am sniang klau hinyautli ki reng skei ka wei ka shenrong kli skei bat laipo sautli ki mohor stamp seals jong ki tanat trekam ba pher jong ka sarkar yauni ubreu la kem mardor bat la pengat haki kendon an babun ki bayadei halor ka jingdon bat jingbu ri ki tiarthma bat haki kendon an joka wildlife act kisentiar jong ki sipai na Eastern Command Military Intelligence Unit kila pasat ikinik jingtip syaki pulit ka Meghalaya ki bala penlong ya ka jing thwet jing talasi bat jing yo kem ka bastet hadu kata-kata namar uni ubreu ulaban petno na katega jakasa jong u shawaipat ka procession ba Eucharist jong ka Jelaniam Catholic Nongstoin Diocese lapan benapai ba do Reverend Padar Anselm Nonglang Parish Priest ka Saint Dominic Savio Parish Kinshi kan salong hamadan Kinshi Them East and West Khasi Hills hakashipau tare kuno pra u Reverend Padar Anselm Nonglang ula khot la wer sngobha yakipat Catholic na Jelaniam Nongstoin Jelaniam ba Shillong Archdiocese ba na Joy Diocese la kerpat ru ekiriunget ki bawan syakane ka procession ba kiba nakithan Nongstoin kin pensange yaki kali jongki halat meriau haki madan kibadon harut surok kibawan nakithan lau bertun kin pensange halau kse shashiliang jingking he karba kibawan nakithan mairang shlong kin pensange shwaban poi shaka jingking he kitu kibadon yaki karpas insya hadu shajan madan hagaju kopor lapen benaba numsha enu ru bandetiar marbam ni kinu ki mar ki mata hakane kasni banlait na kajing jabo jaban ki saudong saukun bar kamar yang hakane kasno uraron Padar Anselm ula kuntu ban wan syakane ka procession ba da kajing adkar banlait na kanu kajing ja pas ngausi kubor ka bawan ka paris kensi ka bangi dan penkre ya ka procession ba da Nongstoin Diocese kaban long akan dekat Spotrik kan sandi kan long tu akan sitem amadan nang tu dia kali kawan ke balang basuk dia pedang semai pi berak khoi andrei wala kataru kwa ban pensai ni lihat ba di bawan na kitan Nongstoin berak khoi gitu kan sange ba ha ke mikilat mariau baru arlang kidul ke madan nang tu hadu ka yau kensi nang taki bawan na tan dawurtun tinomba makulay tanayang syatay kisanya ata lauk sek siliang to kejingking bae bagi bawan na mairang na nongklau bagi parlok jimi di bawan sangana selong lesiki kiwe itu kisanya hajan to kejingking ki volunteer ki sampai epi bantam sepi kumnoman pakai kali nata wipat ka jing kerpat ba kiwe ki bawan di kini kitai ka balangka mensyak namarla tang itu ki balaka labu ka sya ka ja kedekan balabu labon ba te kiwe nam syak namar ki ong ba jenjar yawan ra ka jabok jaklia ha ka ki jaka kumta
kan syak wan di kinu la dei ki door frame la dei ki rosary la dei ki chana ki jingbam kai ki to khot syak kabalang kalayarai na kabanta ka jing khut in suba syak ban wan di kinu kitiar nawe inam syak namar kawan rak jing jabo ta somha padam sawi ni ta somha wadam sawi te konta pedang somha ku prakhat Jakanika jing sengga bahak jang diocese kham tam ki badan ki karpas te nyalam pi sha jan ke to podium balong jing seng khanam dan jing volunteer setiap ini sachisin ai khublai pi bat nga khtu pi ba pinwan da jing rublai sumar ya yang sumar ya jing nya kali man laj na jing saw ban laj na ki accident na ki dengan jing Hapadang ki jing bat ki jing tenju ki babon ha ka jing ya lenti bat ban pen priang ya ka jing nang ka jing start chi ki khna ha them ri bhoi ka nong po Nepali secondary school kala rakhe ya ka jing dap san post nam ha ki kam shakri jongka ya ki khna school ha ka ni ka district ya ka nong po Nepali secondary school la seng house nam khat khandai spa hnyo phulai bat kala kanjo san post nam thik how news nam 8000 ar phulai kinong seng kinong penyat kinong hikai ki kemi ki kpa ki khna school barem bat ki badang pule ki don hok pan lekmen golden jubilee ha kani ka snam kani ka school kala long ka wei ni ki slam ki bala penno bha ban kentiu ya ki jingnang jingtip jing ki pat ba ha them ri bhoi ha ki phang ba pher ha kini ki san posnam kat ba nang telun kisngi kisnam kani ka school kala nang san nang roi pat nang kiu ha ka jingdon ki khna school bo na ki khna school barem ki la rong ha ki kerdan ba he bat badon buram ha ki kam ki jam jongki kisan posnam ki la sei shisha ya ki so bathyang na kani ka shlam ka badon ha them ri bhoi ya kani ka jingra ki jubilee ksiar la panha perdano mentaka si pratarik no pra da menteri ketenat puli puthi ke jela URA sangma kumukongsan ha ka jingdan lang uba Mirbon CM MLA Manish Kumar additional deputy commissioner ribhoi ka kong PL nonglat DSEO ka kong RM nyauta principal joganika school UCM adhikari senior advocate Umadev Singh president managing committee bat kiwei kiri rangba kinong hikai ki khana school bat ki kimi ki kpa Hakani ka sngi penkut ya ka golden jubilee ki bor penyat ki la pelat ya ka souvenir jong ka school ban penken mau ya ki jingyat lenti san posnam ka bala penat pat ba da URA sangma menteri ketenat puli puthi lapen kup burom mi ki riu rangba ki no hikai banengkong ki khana school bala pas ningkong na kani ka school kum kadak ka ching skongu halor usenyang ubenhei bakila no badon benta bat kani ka school. Our Education Minister, Shri R.A. Sangma, please clap your hands, everyone. And our guest of honor, Shri Mirbon Singh, and appreciation to our The most successful leader is not anybody who can do wonders in his time, but it is not. But the most successful leaders is the one who designed, who produced the good successor of his own. Therefore today, this school, these institutions will be unsuccessful had our members, the founding member, had not produced the good successor behind them. Therefore today, my dear teachers, the present managing committee, and my dear students, the future of these institutions will be raised upon your shoulders. My young friends, including my students, remember, and those alumni here today, if I am not wrong, remember the future of these institutions
of your community, of our state, rests upon your soldier. Therefore, I always used to say, Newton's third law of motion, every action has equal and opposite reaction. The Bible says, how much you sow, that Kajinga kini spa hapadeng ki babon sertap ki seng ki trai khendo ki mahajan bat ki nong thiet do yong kalaya lam sa kajing du lut ki khayi pateng ya uni umar po khendo haba ka National Green Tribunal kala kurup ya ka bor halor u do yong la palat chipos nem tam menta baro kitu ki ba jilia ngap no do yong menta ki angdheng ha kalungo menta sa umau shun ki them bat ki luhu ka than majai shela ulas sedang ban penmi yaki plia ding jingya kini hapadeng ki kenhun nakathain sora majai shela lada 4 peipang umau shun ru ula ban telun hagajar jangka NGT kasong sna panai ne kinu ki te pomba kini kino kaji kila keren kali tak sembala jasi no la ini kita Dengan ini kebetulan bangunnya misi pekadon kajing sobat kali ka ladangnya tir bakali kamu kayak apa mate nama kalau isu bos snopil ya kacila kung mga karen ni Islam mau ba ngimpa ba sa uwe marko kanda unsya kang ka kacila kajungi tak ada ba syai ko misi don kajing kia kalau pada tomata kumpa magkikibangan. Sipo lesi tomata kihiya katimo. Sipo kajian sisa kung tataka kulung karam kajian ching Joshua kajian ta kali katimo. Sipo sa kajian. Kamu koy lupas sniyo. Kamu kan koy kata kajian sisa kan sulu umar ko biasa umar ko biasa motion. Tapi kamu kawan kali kajian kan kawan kajian kan kalau baru bicara. Di lupa orang ba kumpala kali di banyak. Ni ko isang kawan hagabede ko kan bentar. Ni lakali yang ini kinong kerjaan. Nama pada kinong kay kali ko rajin. Tiki kirong pet ni habarya kat ko kendon ke yang. Kasno kapao kirong na ba para no sosno ko kay ulo para no sosno ba uhap bangun rak yang tak kasih, bahabu orang kasih, kamu pun salah kan, balikin, ya kamar, balas kasih. Tapi kecil pasai, nak ini kita yang lalu kita bangun bila kita kendor, kita isu tu, balik nak kawai kari sekali kari, pada kambian kita pas, kekali kanung ni betul, biasa kostum lebih pelan. Kedai dalam videonya kan LC pelayu pelayan yang kostum dia salah bersama di kapas kemudian salah kemudian dia lagi ni kilai pengut ki bahan apa kim sila pembuai kim sila Kasorkar India hakalumpung ba jugi nong rep kapala long lai sngi nong ba New Delhi nadu ka handriu terik hadu praterik no pra kalapan kuburam miki spangot ki nong rep akan sai na baro ka wekari ka Meghalaya ya ka Khusnam Krishi Jagran Millionaire Farmer of India Awards 8,000 arpulai lapan kuburam haki handriu ngut ki nong rep haki handriu district jaka jela kini ki nong rep kilong Bapira Nongdhar East Khasi Hills Springwell Kamashra Tani Lapasam Jainte Hills Tinash Mumin West Garo Hills, Jhelum Ar Marak South Garo Hills, but Grithelson M Sangma East Garo Hills. Lais ngi lenter la penlong ya kalumpung ya peliu jingmut halor ki kam rep. Hakini kisngi la le buram ru ikinong rep bakan sai na kajela na keleng ki jaka bat ki jela jukari India kum kadak ban nyokor ya ko umsep bakila sei bat the ban besa ya ki pal ba kari India.
Menteri Kekot Kekia Dr. Amrin Lengdo kelayat kejat lai kenta ban pli ka health sub center Hamau Keruang Southwest Khasi Hills hakah nyau tarik undo pra. Hakani kesengi la senran ka kong Amrin da uba renik ton tongkar MLA uba ai laurnyang BDO mau kerwat CNRD u Dr. FR Lartang DMHO uba kit borlang nongrem Presiden NPYF parki officer sorkar na kani ke district. Ka Dr. Amrin habakran haka jingalang play ka sub center kalayat ho baka sorkar MDA kala persang ban wanra bon ki kampen roy na kabenta ki palba nong kendong. Hey. Mashallah. She gamu barando. She posts them. She posts the lead is them kalashim bandendet ye ite ilai sau kamra. Iba pitay ba. I contractor swa yung di baro la surrender yung na. Udayin IT kabuan ko kupang. Kapinang kiyo magiging pre contractor ko yung mo. Naman lalu kajing pre si tong gajong ni kini mong sosong ginunyo ya kataka subcenter. Baari lang ba ibang hindi ba niya ay kulay kapang day ni Dr. Matang. Na do ko na lang doon na si teng yung kitay kiriyak hapaday yung kilo ibang amyo try sa no katri sa no nga sukrit mga hapaday. Hindi daw kibyo yung asa kitay hills ban ong tay keslong yung ni doktor. So kana doktor ba hi ubriu wala shem ya kata jing LSC na kapor do na mapi mentablayo surok sa keslong mapi. Nay ka leadership ka bagidon ka mahapi doktor kalong. Man usnem kidan kumbah ndri upho hajar mut ki samla ki ba pendeb ki kerdan jing puli ba pher Hendrai ki kam sorkar ki balat kentup nadu ki kam kontraktual ki longtang 8,000 telisi snem laong uba penyacing CEM KHADC haga jingalang penkup burom ki samla na soyong bala penlong daga seng Khasi Students Union haga pratarik no pra. Haga ni ga jingalang penkup burom ladon langru uba Sherbor Maulong MDC usordar kinong hikai bat ki samla puli nakathan soyong. House ng Kaknais Pas, Sanpu Laseng Yaki District Council Hangni Po Thai Namini. Tepat hadu bentang ila don kumba shipo tuli ki District Council hapo Thai Namini po North East, but sakaway pat hapo ladak kabadang syumi kang shen mentanang tang lai sau benai. But kajing wah jongki bandon District Council kalong ba kidon ye kajat beliau ko kerpang hak tega jaka ya kabaki kwa benek tangsa. Kamtam ka kendo siap bagi we kita. Te hangniru kane kasa ka sensya khada kane kasa ka ikon ajat jungi syakumi kane kasa kane ka kendo siap kane ka bor jong ka siksidu kabla penrung haka artikel aspa sau arbat aspa nyusan way jong ka constitution jong India bala ibor hangi ki MDC lingba kane provision ban ong ban thawi ki an ban penskem bat ben klain shushu ye gidi ki jinglong jingman haka riti dustur ka jata juni tin long way om codify ban nang ten sekam shushu te tagadau ka kam ka juni ni don huntai long ka ba hadu kata ban pe ikini baro kerpang lu dang shen pilai i nila ya kleng sodong namar ba ka council kaladon ya ka boru wat bensinaan halon ka khayi ka pateng baka jingfu banwanra edika ai trading by non-tribal regulation kalong ban aila ki parado prasna bujuni ki parasana kijuni ki bau play la ai sap ki bakin long kita ki businessman ki businesswoman dan ki entrepreneur ki nong sengkam bakin nang yo ekala akio shikman susi benong kajing ruspa jong kajai beliau khasi kijuni haka jingdan jm jong spa marian dan kata ki resources ki bangidon let's say la syak exploit no hakiway pat ki benta la syak keni no eka hok kajungi bat ngi shulong betang ki nong pe nong kmi ya kata te namang kadau na kalian jungi ka sponsor ni nang klan shu ya ka jing trekam hamtai di baka trading by non tribal regulation act ko ngidon bat na stunat jikran samla president mene ombak
bala pulir teng-teng ni sa ako undum ki me pa la benang pesta ki kun kim-kim kai kalau mai kun shei kan poi but la don ke jinang ki start reklem kam jam tengah kwa ban ai ngan ai nuksa ni ba ublei la jiat ni haki babun haki bentar ki bagi dan haki jing jungi te dan ublei jiat ki ban long ki nong yarap haki department sarkar neki government employees dan ki banjir banlong ki engineer ki doktor ki banlong ki nong sengkam senjam ban kita ki bentang hero te hakashishi sinam ki samla ki jungi ki bapas hakani ka jela ki jungi ki balala ban apply kam ngashim average kalong hadu rupo hajar mun ki samla hakashishi ladang shipnya kajing lakam harus sarkar Pada kitu ki kuboy nilai poin syabakun tarah hadu banginde champion kublai shibun.